Amen. Hallelujah. Main ko si kalangan kiyong kumi. Pwede kisapul mo mimasan. Kumi coach men kachin kapayata. Masan tong kits. Main ko si kalangan kiyong kumi. Iray kan mapanrong. Iray kan mapanpirong mur. Main ko si kalangan kiyong kumi. Kumi kachin open ta. Palinganin naman kits. Our eyes, our mind, our heart, pues sengkak kilang, sengkak. Lord, know you will na nats maur. Kung ikicin masan tong gits, kung sabulun masan, kung ikicin kapayata, o meliray ka mapampil, memoryong o aleti, kung ikicin bless. Irail, in Jesus' name, Amen. Hallelujah. Muna ipantulay menuyay kabangkalangan kiyong coach. Pwede sabol magkalangan o limbak doon eman kichail at chail maur. Hallelujah. Imensyerong kichail nan matupayo. Irachikicik isak walu lel riisak riyaw. Ngayon sa Jesus kachin malipe na warengo. Ipangwatagang kichail nan nilogan way emasani. One day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fish for living. Jesus called out to them, "Come follow me, and I will show you how to fish for people." And they left their nets at once and followed him. A little further up to the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, repairing their nets. And he called them to come too. They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. Hallelujah. Wasa chika tetong gichail duen, Jesus agachin malipe na warango. The first time that he called out for disciple, niya isom agachin chapiyata ministry. Pugsaroga tetong gichail ma Jesus niya isom alu, liman set at teso, ikilangata, yay riyaman yay pitcher ianturu ni yay setin kalali ewya wasan market wasan chupene wasa kay marmasko bene purengka kuya business rengka kuya aray maur wasaw opil wasan light. He saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew. Niyan sumigilang at apuriano, ye Peter and Andrew, pagsalamasa nima, iray malaan, apapene, ye aray neto, tawiwiya aray neto, pwegi sang ni aray light, o ye koletimam, perengkak netski, tepil maurki, nintuan pagsarawaya masa nima. They throw a net into the water, for they fish for living. Wasa chika tetong kichail me, Israel, wiya aramaskei, ye me wiya na light, weki arail maur, me rarabarbagi. Niyan siya me Jesus kahit wasaw, pacawan masani, ongira, ye berian watch, antir pitcher, ison, Andrew, namasani, "Come follow me and I will show you how to fish for people." Aramas pugats irailuya, aramas keme lalaiti, men nets, kanarail, meagochi marabangak memaurki. Aposats katetong gichail ma Jesus lukwari rail, porengkak, become a fisher of men. Rapansola, son laiti mam,
praban utlaiti aramas. Jesus iwasame golaiye ilikuari na warengo when kak disciple idem. Rengkak follow Jesus Christ. Rengkak itawin Jesus ina warengo. Buksaragat itong gichail ma Jesus masani, come and follow me, and I will show you how to feast for people. E masani ma ipang kasalayanguk, yamuman atay panlaiti aramas. Hallelujah. And they left their net at once and follow him. Iray kasyela, arail yay uko, o Idawehnla Jesus Christ. Jesus niyan somme ebil kach kotila te alu ekis further sang wasaw. Ibil kilangata yay riyaman berian yay John and James. Wakatitong kichail mayra yayang arababaw yay sabati. Jesus pil masa niyong ra kumay itawaniye to. I will make you a fisher of men. Hallelujah. Pagsaramasa ni Mathew, immediately, kesela sa ongkoros, yangaki, arababaw. Hallelujah. Tamay man watong kichail ranwats tuen, Jesus akachin malipe, yay nawaranggo. Kayo, Jesus, ekola wasama, aramas socha weweki tuan Krais. Ekola wasa miray say gincha kamelele Krais. Ekola wasa miray say gincha weweki tuan i. Achayil mission te achay kalok te achay koiroir kichaylan focusing aramas me unbelief aramas me unbeliever aramas me saigincha luka Krais nanaray maur. Hallelujah. Jesus ekwala wasa may raisay gincha utan into it. Raisay gincha kamelele who they are in Christ Jesus. Ikwala wasaw teketsla wasaw when malibe aramasko we enkak rengkak itawan Christ porengkak become a followers porengkak become a disciples porengkak teach Israel duan masano o Idawehnla ma Jesus uya. Hallelujah. Pugsaro katetong kichail nan matu ay sakeo riay sa kwalo katetong kichail ma kumay ko train kumay mapangataran may kiyong iya ang may merusingkan buhay ay menusigats mamarara kilang kasampalin kumuyong ay ranwits niyay sa magichay mo itong Krais at ay maur kichailan focusing irailkan masaygin siya luka Krais na ray maur irailkan masaygin siya mo itong Krais na ray maur irailkan mamiminay songan maur suwat maur masotang mau i achayil focusing irailkan nota saygin siya luka Krais na ray maur so siya arail poson ng Christ Jesus. Isong naramas ko makolokol songan kachow-chow. Isong naramas ko makolokol songan maur masocho ko na yung kupurangots. But Jesus masani. Masani, come to me. Irailkan machow-chow lar nan amayin menusingkan. Irailkan masaygin siya wewe kituan Christ. Irailkan makolokol maurin samba. Irailkan ma-enjoy yeno rin samba. Jesus, hiwasaw me ekokolay, hiwasaw me Jesus Christ. Focusing yan. Irailkan masaygin siya. Yay, may talam me koros na raymo. Pugsarogat itong kichailan matu. Yay, Ezekiel, irachikikri kwalu bang watagang kichailan masani. Come to me, all of you who are weary and carry every burden, and I will give you rest. Jesus masan ng wasats mo kumay kotorey, kumail kan mapangatarakan. Kumay kotorey, kumail kan maaniki worry, te ketirop kila song jojo.
O peni masani me bangkets kiyong komi, a bangkets kiyong ye res wits, de pepol wits, moor me pepol, moor me saletek, moor mau, kachocho koros, Krais kelep magak kisanguk, kachocho koros, Krais kelep magak kosore la sanguk. Eriyaga sempalong komu yung ay ran wits, me a child focus, a child witness, a child koiroir, te a child kalkaloki umasanan gots, ki childan kowi wasa mautan rasaigin chawewa kituan kauno, o irail kan machocho kila songan nour masocha ko ng kupurang gots. Ikamela naman machocho enjoy mo rin samba. Hallelujah. Eleler an show makichayanane kaloki umasanan gots, ong irail kan masocha libilibil mamalan enjoy mo rin samba wits. Mawrwats masocha ko ng mawrwats me utan socha ko ng aramas en mamawrki. Aramas irail enjoy songan mawr masocha ko ng kupurang gots. Eri Jesus masani me ikeleb makakisang kachocho. Ikeleb makakisang songsuat. Ikeleb makakisang sumaw. Ikeleb makakisang songan curse. Songan and chepela wutingkan. And chepela wunani kan. And chepela ye distraction kan. Te perenin samba. Me alale men kasaliel te alale songan masocha ko ng kupurang coach. Coach kelep ye Jesus Christ magakisang. Peni masani wasats me. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and children at the heart, and I will find rest, and you will find rest for your souls. Kailang tene kapan tiar bepol, kapan tiar saletek, kapan tiar mausojik, kapan tiar mayaw, niyan sa mukumpan kiyong Krais kachocho, menusingkan. Tama kamalan ususikan sa wits, tama kamalan kolokol an sa wits, tama kamalan memawur kian sa wits, me pit mesocha ko ng kubrang gods. Krais kileb masani wasats me watong ya, pangay kileb makakisang. Ikamelele me song che kan makamatato me ang kakisang uk, ikamelele me estepang kisang uk, ijame pan uya, epan kalautela, punot, kalautela kachocho, kalautela song che kan magawawasili. Imanan karachiyok, my brothers and sisters in Christ Jesus, magaweman miminan kachocho, miminan pacho, miminan maureo masocha ko ng kupurang gods, yang perperenin sampa, melanen joy maurin sampa. Iman katete nguk, ma Christ masani wasats, come to me, kotong ye, Jesus masani, ngay kelep, magakisang uk, ngay kelep, magakisang songan kachochong, ngay kelep, magakiyong uk, ye maur pepol, erimanan karachiyuk, magaweman, leler, anso ew, te magaweman, me mimir nan morwats, me kakak moin ko rur ligi, moin kakak wiya tato kekelail, moin kakak wiya changachang seli, moin kakak enjoy song chegap, nanam maur, deep down nanam maur, nanam mongyong, utan kemiminan chocho, kemiminan kachocho, kemiminan punot, kemiminan maure mesocha saletak, chepel kakaon maur, chepel makagalwa maur. Kakilang manana maur utan empty. Kakilang manana maur utan emptiness mamimi. Iman kasalayanguk wakatetunguk irawats na Jesus masani kotongya. Jesus imawiyan melalo maur. So sa mga kulang sa maso Jesus Christ. Son ay sakpay wakatetong kichayl. Matu ay sagaw riyasak walu akatetong kichayl. Ikelep nakakisanguk kisang iya, nang kachow-chow, nan punot, nan tame menusik magamanaan uwa. Jesus masani, watong iya, puikelep, mabangka kisang, i kachow-chow wats. Hallelujah. Ngayon siya may Jesus Christ, kilang lang na waranggo, ngayon siya may malipay Israel. Israel mimin ng kachow-chow, Israel mimin ng punot, Israel mimin ng songan, maurew, masotsa ko na yan.
masa ni wasach kumay kotong ya. Come and follow me. Pwede yan teach kumail. Yan trainee kumail. Yan patagyan kumail. Yan kasalang kumail the way. Niyan siya nawarang ko iray immediately ye kasalang mekoros. Hallelujah. Wasaw ye nan kalali. Ewiya wasa me utan. Taun me aramas ko benaya. Poreng song kay mawiya wasaw. Wasan mela nets light painta song chikan market chikan of Jesus niyan siya may kilang rail lukwari rail o malipay rail puwiki kilang nanta marami milaleo himasani come to me and I will give you rest and I will give you a humble heart and I will give you a gentle heart. Hallelujah. Niyan siya watcha na warong ko rail ye kukulasang masaw, kukulasang semaraw ni John and James. Kasi la mekoros, o Idawehnla Krais. Main ko, lukuarwat me Jesus mamasa ni. Kay din, ongoche Israel ko, memiminan time watch. Nan 2,000 years sa malara ko. Pilong komoy, ongay answer watch. So, sa mekots makakasalatagala aramas. Kababil go through song chorus, kababil enjoy life chorus, kababil enjoy the mabil miyan no money lao to socially bilibil, kian kiko po chorus songan, yet soche on bepol, soche on peace, soche bepol you, nganin bepol mirem, tuwache punot na wiwiyawi. Ligan Krais kalep, mabanga kisang kumoy. Hallelujah. Kariyaw may man sa usegin kichail, Jesus niyamasanin nan irachikichik, ye matupayo rechik ye esektua masani. Jesus call out to them, come follow me and I will show you how to feast for people. First, kichailan ko to ren Krais puen kisang kachauchaukan. Keryaw kichailan follow Jesus Christ. Kalang Jesus niya katsto ni sambawats. Niyan siya melikuari aramas. Porengkak itawan Jesus Christ. Inininsan salma ba niyan siya me Jesus Christ. Ye katslaw kilang aramas ko. Inawarang ko iray malan ye lalait. Malipay rail niyan siya meramalan lalait wiwiya aray net ko. Niyan siya me masa na yung rail o malipay rail iray kasila songkan. Malintang gichal niyan siya may iray kasila songkan. What a life-changing ong aray journey. May ray pilata, may ray answer and coach call. Iray answer and coach yay amalibilip. Niyan siya ma Jesus Christ masa na yung ray. Yawan lingan, yawan kasilil. Niyan siya may ray yay Idawehnla Jesus Christ. Jesus eso siya pilikul ko rin kichailan ko to chore o kichailan ya follow him. Kichailan ta, yay utan, commit ourself, our life to Him. Kaiten kichailan enjoy siya, bil salvation. Kichailan follow Him. Kariyaw may isawasyagan kichail, kayo come to me, mawewe kikana ko, tereng coach, puen kisang ukachucho. Kariyaw, follow Him, follow me, follow Jesus Christ. Ken itawan yay Jesus Christ na lambaw. Kalang, kaiten kichailan kilache achay kachauchaw erimawar kichailan kilache tama achay punot te achay peren malakan erimawar emen komuyongay empil itawan Jesus Christ. Hallelujah. Nan imo wasa achay masa nan rechikichik isek tua masa ni Jesus call out, come follow me. Kalang kichailan moitong Christ nan say mo o pilitawan Jesus. More watch kaiten pueki kichailan enjoy siya knowing salvation. Kichailan commit ourselves to Him. Chailan itawan nan libuan Christ. Nan every footstep ma Jesus wiya. Everything ma Jesus wiya ni siyang bawat. Kichailan itawan, kichailan follow. Hallelujah. Erimeo maasa ni wasats ma. Kichailan ta follow Jesus. Follow me. Eri main ko lukurwats the malabilibwats kay den kichailan kilache achay ka chow luka Krais chana na chay maur erimawar. So
Kichailen follow him. Kilang niya sa magichaypan itawan Jesus Christ. Kichaypan learn song kay na nachay maur. Kichaypan wewe ki song kay na nachay maur. Kichaypan kilang song kay na nachay maur. Song kan magchay so sa wewe ki. Song kan magchay so sa kilang. Song kan chay say kilang utana pang kasalayong kumoy ongay. Hallelujah. Niya sa may mo itong Krais ay maur. Iso sa kila chay ka ka. At tama yuya. Ipilitawan la Krais. Pag kita i-follow Krais, pag kita imanwewe kita makuperang coach na naimaur. Magawa man, mamen esa tama kuperang coach na naimaur, kanana itawan Krais. Kalang kasyana na itawan eo momotso, kasyana na itawan eo ministry. Apa buko, ewiyawasan kautek, tewiyawasan om bangkak, receive bil mga palingen. Focus kanitawan Jesus. But Jesus masani, I am the author and finisher of our faith. Oh, glory to Jesus. Imewiya chapi o bil imwila mekoros. Erniyan siya Jesus masani, follow me. Eso senta, follow my religion. Follow my denomination. Follow my ministry. Follow, iya chakan. Apo masani, follow me. Wewagi kichailen itawen ye Christ Jesus. Jesus mewiya kalimaben mekoros. Hallelujah. Wasan kautek ta wasan kagakairta. Wasa ako yina ministry na momotsukan ye wasan kichailen rong masano. Kichailen ya out ki masano. Utan focus itawen kenitawen Christ Jesus. Tuwa sa Paul pataki yung iray ko sa ulan ko. Kumail itawen niya. Tuwa chay kinitawan niya Jesus Christ. Eri kasang palong kichayl main ko. Kahit yung kichaylan lugay sa Christ, puwem kisang kichay ka chow ap kichaylan follow. Oh, glory. So, itwasaw, me malupanawar ko o kasaya. Ibang kisang chow may ka chow kan po, ay ka chow te ay pertene mamaw ma-easy. So, masanitin, come and follow me. And niyan siya magkapilata Christ na nambaw, kay den ken pilata sa puen kisanguk o mananakan ken kisanguk om kachauchukan. So emen komu yung ay biliyang itawen to Christ Jesus na nachay maur. Kichailen follow, kichailen itawen. Oh glory. Erima kichay pa itawen Jesus Christ. Utang kichay pa nanane watek masano, kichay pa nanane kapakat, kichay pa nanane fasting, kichay pa nanane ye pukonan the gift of the Holy Spirit. Chailen na siya chay gift, chailen na siya chay talent ko, especially the gift of the Holy Spirit. Erika siyang palong ko mo yung ngay, kichailen ta, yay, itawan Christ, pwede pa inimasa ni. Kasilu, I will make you a fisher of men. Klang, kaiten, pagkichailen kila chay ko chow, kaiten pagkichay pa ni tawan siya, up Jesus men training ko mo, open ngay. Oh, glory to Jesus. Amen, make you a fisher of men. Amen, we are coming and siya momanon pampil catch fish. Fish may ko siya, you can catch aramas. Now, kay tempo kichailan, catch aramas te parogati aramas, pagkichailan, okay, chola aramas me. Okay, lababan. So, wasache mama sani ma Jesus mama sani wasache me. I will show you how to fish for people. Ma Jesus ma sani ma kichailen how to show and train kichail how to show us how to catch people. Utang kichayan catch people. Catch people may ko siya kichailen watong aramas nan wengoch. Hallelujah. Kichailen wato aramas nan wengoch. Kay denay ministryo, kay denay momotso, men tintirla aramas. Main ko, masa na makinwakit mo yung aramas. Apatay focus, magichailen parogiti aramas, kichailen catch aramas, masalong alar, puren koto nan wengoch. Renaan ki kamurla. Niyan siya mere an ki kamurla rakisang aray ka chow.
Niyan siya maragisang ray ka chochugo, rapampilitawan la Jesus Christ. Niyan siya maraitawan la Jesus Christ, rapampil become a fisher of men. Oh, glory to Jesus. Niyan siya become a fisher of men. Mawewegi, trainer, watager masan ng goats, ronger masan ng goats, uyaer tama kupurang goats. Train ta om spiritual life, puen kakakirtanan mo rin sa ulang. Pugsaraw masan iten, nan matu, riisak walu, isak tuwa ka itong kitsail. Go, and make disciples. Hallelujah. Coach, ye Christ Jesus, and malupay kitsail. Pag kitsailan ka kayo, tsailan salatak sang nana sa kachawcho. Tsailan mo itong Christ at say mo. Karyaw, kitsailan itawan la Christ. Kay tinitawan la emomotso apang fokuso ye Christ. Hallelujah. Siyentame momotso te ministry ken kosang la. So, fokuso, mentality te mongyong, mindset en kak focusing en itawen ye is Jesus Christ. Pumakapan itawen momotso, makapan itawen aramas, eri. Kapang kaya puputi, kapang kaya salongala, kapang kaya tiyang sangnan maurin sa ulang. Nakapanutan, focus in Christ, itawan Christ. Hallelujah. Kasilu aten epan uyay komu te uyay ye, chailen kakasela tuen parokiti aramas. En wato aramas nanuing gods. Nawarang ka, disciple ko, tamay rawya, irail ese, ye catch fish. Paini masani, mets may bansola, catch fish, may banut, catch aramas. Yung mo na chay pang catch aramas, yung mo na chay pang koway parokiti aramas. Chay lang ko lahat aleuk ko parokiti ki aramaso. So, ken ko lahat ale keso ko koskilang aramaso po kang keso. So, main ko, pang koway, pagken kakwato aramas nan wing gods, you can share masano. Make them know about Jesus. Make them become a disciples. Make them to know about Jesus. Poreng kak set free. Disciple them. Hallelujah. Kamang Israel. Nurse Israel. So sa Israel. Songan socially Pilipin. Spiritually socially Pilipin. Ren kakirta. Hallelujah. Jesus niyan siyang masanima. E pulikiti metuwag-tuwang atame utuya e kola o rapaki eman masalang malaro. Imo man komuyong ay kichailan catch the fish. Imo man komuyong ay kichailan rapaki yay aramas. Kichailan koway wasa mautana nane ye Krais ye. Oh, glory to Jesus. E kasampalong komuyong ay kichailan utan go where the people need. Pugsaramasan ni magichailan catch the fish. Kalang the problem today, we are so focused on catching ye aramas ken kakao ni Israel, ken domain Israel, ken rule Israel. So, kichailan catch people to bring them in the kingdom of God. Diyan siya magichay wato Israel, kichail kamang Israel, apali Israel, kichail sa Israel, pureng kakirta na mo rin sa ulang, pureng kakpilko out, po Jesus masanin nan matu, ye risek walu, esek tuwaw, go and make disciples. Hallelujah. Jesus masani, go and make disciples. Go and make disciples. So siya masani, go ko kamaur layla, okay maur. So, masani, go, teach them, make them believe, make them disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, glory to Jesus. Imo asaw, but Jesus, mamasani. Mango, come to me, and I will show you how to fish for people. Imi manan karachi komi, and karachi, pureng kakialakay di child, especially our partners, our friends and family, wherever you are in the state. Iman kakialakayuk. Iman kakela kayuk. Kater tipentong is
Depend on Christ Jesus. Depend on masanan coach. Read the Word of God. Pray to God. Fast. Niyan siya magkaban. Men fast. Bukan kakaw-taut ki. O niyan siya magkampangwiya sa ombugots. Pangwiya. Mong yung magkapapil. To the outreach. Make disciples. We are spreading the good news to bring more people. To bring more people in the kingdom of God. Hallelujah. Kalanganin masanan gots kaunin kaching kapayata sa pulmasan imiman kakelagay gichail. Komuyong ay we become a disciples when we receive Jesus Christ. Niyan siya chay receive Jesus Christ. Kichayanane bil koway o laiti aramas. Niyan siya magichay pan laiti aramas chayanane disciple Israel. Hallelujah po rin kakakirta. Makaweman mapilikaken mautang ke become a disciples. Polko out wasakan makamiye polken kakuta make disciples wasa makamiye. Hallelujah. Chaite kilang lache yawana ramas magabangka kalokeng up. At least one family kenutan share masanan gods kakay railda share masanan gods make them to become a disciples. Kabang kamong Israel ang masanan gods. Kalanganan kauno gitsin kapayat sa pulmasan o iyay kapagap ko chen kapayat mekon ros o ray ka mapamberong ray ka maronger ray ka maletier kichailan spread the good news. When we become a believers, when we become a followers of Christ, when we become a fisher of men, we need to go and make disciples wherever we are. Hallelujah. Amen. Kalanganan coach, kalanganan ko promail, coach and kapay kumail da. Father, thank you. Bless your people. Bless your word. In Jesus' name. Amen.